Niravenga sata mna like mhewa tsawe hama agashvani kohima kini toto pakini kato cherage. Iku jivana jake gtsa sanatu nosa kena jake vigitsewa tichina tovi koshivo kachiri. Hina ajachiri kazaza kunave. Nagaland Chief Minister Nifirio ti anyi kaparing hangana Manipur lova kumhu sehari kakathe prate kamsa tsawe. Kohima Police wana rementa kasa nitowa resavetu. Ti IMD wana hada katsa jisa tuchina ato kamato rana save. Kini tuchina ave posina vetu. Manipur lova luni rene pafe tarage kato tarage jilova nito kache katema ti mari nito mza tuchina msamana save. Marida bolero vana kaze katse totova hama amu kamsa setu. Ti Manipur Police wana katsa tuchina hama tuchina 0. Ape aje Godzim ti Kodland anyu Kankobi District lovana setu. Ti nito niche hamari Taudu Baptist Association ri nga sata Jura Chanbur fa kamahu kasale sevana mari rekhowata kat alana kada china mari kathegama sa ti hala majelo river nikasa tuchina tera. Ti new Gete lambi police rekowana zotovana juwada china apeva na wada china kanolu sagaze. Ti masamana kasari tuchina Kini Shija Hospital and Research Institute Imphal West vana koroza sabe. Manipur Chief Minister Yumnam Kemchan Singh na hama mke tuchina mkato da prate kama sabe. Ti mzawanga sata leve marzi arag shuvana ashawi mavitam lo ta katsave. Ti Chief Minister ti hala Senior Ministers ti kachiri kapapana wa kanolo sadachina kaprate state kamakshwana mari koroza tuchina kanota sanaveda. Nagaland Chief Minister Nifiriana Manipur lova kuki nazije sihriva kakate mke hama tuchina magale ta prate kamsa tsave. Ti hakatse mke tuchina zalova mhroze ta mana prate. Tovi riona amungu kamsa kasedu taruriva shida love garzi kunguwa salu ta prate tsave. Ti chima nyevana ma kumuhurivanga. Deputy Chief Minister Y. Padon Ngana Sata Dauda Baptist Association yi nazije karori marinito kache Kotlem ti Kotzim anyu Manipur lovana kate kama hama tuchina ajule nyu ta prate. Ti Padon na kaza hakatse kumuhu sihari marina karo kamhe sakatse wakatseva kakate tuchina mkato ta prate tseve. Kapagene nyuna hama tuchina mke hakatse sada mzazalova karo msa ti nimhrote. Ti mana zototek wari tarurvanga sata love karzi kungwa salu ti ta mana shatsa ti hala mana taudi nirnga sata shida love karzi kungwa salu ta tovi padona hama kena kamihedi akake sadachina makale makanyu saksari tuchina kamna salu ta shatsa. Ti mzawanga sata mumo msa tuna zaje kaka peluta katsave. Kamuhu kapapa Nagaland lovangana hama mke tuchina ajule nyu ta pratekeve. Ti Nagaland Joint Treason Forum wangana sada kamuhurina Manipur lova kachaganya sakave jilova zaje kaka virun ta kakra tsena karo katse jilova mke hakatse kasatun tuchina ajule nyu ta pratekeve. Marina kukovana kamashage satsave ti hama jiva kachakana sakatse jilova shida kamiheza shekaka katsatura kungwa saluta marina katsejinga sata tsave. Southwest ato krazale hama zevana ruchuna savetu. Indian Meteorological Department IMT wana katsakave tuchina Southwest ato krazale ta ikamashari kamje satave ti hama ato tuchina yese Bay of Bengal Andaman Sea ti Andaman and Nicobar Island vana hama zeva ruchuna save. Hama kena IMT wana gatsa tuchina Southwest ato krazale ta Kerala vana lesa apovana sakhe satse hove. Ti hama kena Zokur ni nokatsewa department na gaza tuchina Northeast ache tatser lo tratoku
ato ache vana kara sanave ti Nagaland nga sata ta tser lo tra kuchu tu china zomra sanye da china kara sana save hamajike agashfani kohima vana viteve noringa sata ajiva kini moa sata vena tsangve china yuri axendal a news alert TAR kohima ni majalo Nuta jike hamari news on air app T YouTube channel AIR news kohima vana nga ka tsa kana saranave Kohima police wana gafai kejo sana remenda kasa nitowa resavetu ti hama gasetu kasa kena nyemza wana west police station va shotzer lovana je ashi hama shtse da china mare katsara nyemzari nito kini kisama anyuva ashi tak be totova nito chmana aje lova ruda china gafai kejo sana remenda sa ti hala nigs tu china khozake msamna da china matu china kini battle najije vana koroza sabe hama kena malava baradia naya sanhida ti bosco aklovana shtse da china resave ti ragsawa nito nje tu china cnu ma mavi mkagena taze hama kena kara agake tu china sagatse savetu ti hama kena agsirina zawava momo akare jake tu china mjutamalo ta gatsave ti hakse kamichi amu kamse leni jakhama anyulova tambar crack kasana motorcyclist nigsa netema ti hama jake gatse kavi seva agsirina phq boinvana mare da china gsije lover tsesavetu ti toto tek wawa tu china vipodo hibo ma mavi charage matu china visyoma niri ti hamakena agakinga savetu Nagaland Forest Management Project NFMP Hamatuchina Department of Environment, Forest and Climate Change wana rlo kini workshop on SHE livelihood scale up T market linkage SEFTI Dimapur vana tatsa rlo trakini ti trak cheva sibe hamakutu lovana tuchina kini postana self-help groups SHG3 mavi kuso kro kawa ti ame tuchu nyuta sechokra kujura kena kro katsa ti katsa sosi sakzetsa ti hamakutu kape chotova additional PCCF Teen Chief Project Director Senthil Kumar na hada prade NFMP hamalovana anyu mzake zeragena mga chu tachina SHE tuchina mzamz zrage district traluke lovana kuchu sasavetu ti hama lovana ame tuchina kor kini revolving fund lovana tsada china SHE ruina ame ko torokulu akini saratu ta mana gtz ti hama kena project tuchina asakeva tsevetu ti hama kutu va marinito rage district traluke district management unit field management unit ti facilitating NGO3 NEP lova katari avenga sata rukumhu sakze keda china chima chutova technical kena nga shitse ti mari korokte jukunga ave pradegtse sake Ministry of Youth Affairs and Sports T Ministry of Home Affairs T virada china aguchi ave kena vibrant village program aniknim kagena toro hamatu china my parad platform lovana mishi kumje segena save T Ministry wana gatse gve tuchina kumshi apokuwa kena marksi lavizari hama sakamchi karaka apokuwa tuchina raderu shuver shok veri kena shuma sana satena vetu ti online vana mshi kumchi tuchina yutar lom kage kuchu anyosha gatse satsana save hama kena ministry wana gaza tuchina ni gzagina hama sagamji sanga vena kamate apokuwa sakunave ti hala my parad volunteer Sri Marinito Mzamanga States T Union Territory Sri Avevana Ze Kasache Viksit Parad Vibrant Village Katu Shumasana Satenave T Kohima Red Tigress Wana Kini Nagaland Women Futsal League Chika Gnewa IG Stadium Lovana Sakje Kwava Man Rina Kakarawa Sa T United Girls Kohima Vana wana kinyewa ti runners up ri tuchina SC Nagaland T Football Blast Chaluki tina ningu hamasagije kumichi tuchina Youth Resources and Sports T Nagaland Football Association T virada china sakije segeve
ti hama kutu sakevi ka zeva ka pratewa Secretary of Youth Resources and Sports Anthony Nguli na hadar prate futsal sagaji hama tuchina ka kra hozake ti katsashe pena krasheda jina sagaji ti nimzari ke na hamata hozake ka kra tzve Tavi Nguli na hama ke na hada mzawava katsasave District aveva nga sata sakaye be kamihe ti multi-purpose aje sakatse sakevetu ti kamakrawanga na hama kena chosa chora Nagaland lova kajake tsindak sakena krote ti asakevetu china secretary wana jisyo ti certificate nga sada kalilutsa kini to china aza Matakra Women's Society rivanaka na sanave